thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai le vekule me ni somni paruk sang ni somni panga ania India le Pakistan buaina chanchin tharlang sar zual te ilo ngai thaliangu Prime Minister Narendra Modi chuan nimin pathiani khan New Delhi National Democratic Alliance meeting a kai suaya meeting a hian NDS Nuaya party sang Chief Minister le Deputy Chief Minister te antela Anni baka Union Minister Amit Shah Rajnath Singh le BJP President Nibok JP Nadda te antel bokani Maharashtra Deputy CM le Chief Sena Shwaitu Eknath Shinde chuan nimina meeting a hian resolution bulletin Prime Minister Narendra Modi malak na le Operation Sindur hlotlina tura thoktu sipai te fakna le choi moina tarlan ani baka Operation Sindur chuan India mi te thinlunga inrin tokna atu theidon tia tarlang bokani Nikhat o conclave ne ya hian agenda atan good governance chungcha ngai tuani in Modi sarkar kumthum na in maso na tura malak na anei chungchang soihawani thu BJP chunan tarlanga meeting a hian Chief Minister Sompakwale Deputy CM ngi mozat antel theyani Operation Sindur hi sipai changna mai nilo ram thanna lan tir tuani Prime Minister Modi chuan thlatina radio kaltanga thua soithinna Man ki baat nimina pathian nia aneya Operation Sindur chungchang soin he operation hi sipai thachakna tarlan namai nilovin India in thak danglamna Kovel huwa param huai sen le chakni tura athan na tilang tu ani thua soi he operation hi firfiak pol chet na wanga rampuma inlung rualna thinrim na le inpumpek na tilang tu ani thu soin Operation Sindur chuan firfiak pol laka malak na turatana India melthar a min kai shwai tu India thachak tak ni tura athan na le hetiang do le tura ani chan tilang chiang tu ani thu te asoi langani PM Modi chuan tol chunga siam Ralthuam man tlak tak tak te chu afak zui nga la hemison kalpui hlotlin tura tana kongpui mo sial tu ni thu te tar langin sipai te thlop thei tu Ralthuam man ruale thiam na changkang tak tak India ku chuak ngei chu operation hlotlin theina chan ani thu war takin asoi bokani United Nations Security Council meeting niwa ka nei meka India ayo parwa thaneni haris chuan zirtom ni liamta khan Pakistan in India chungchang asoina changletin firfiak pol thlop le ramri pela mi puite be chinan ni thu asoya heng thil lawir chuwa chan hi Pakistan lamin India chu Indus Water Treaty in remna ati top chungchanga iwena hekna anthlen wangani haris chuan UNSC a open debate a protection of civilian in armed conflict ti chungchang an soina Pakistan in hun rei tak chunga ta to ma an lak dan le kalpui dan chungchang hi thup nei haulovin a soi vele ani harisian tu naya firfiak pol che na baka India mun sangsanga firfiak pol che na Mumbai 2611 be na te asoi lang non le bok UNSC a hian haris chuan council in Kovel huwa pa tol chungmi le poi soilo tam tak kutor na thleng thina uluk le omjane zoka venhimna akal pui chu poimo thu asoya heng malak na le venhimna thazok pek chuan mitin laka anti mak mo ani ati ani council a hian India in Operation Sindur kalpui chungchanga po soilang halim hei hi Pakistan sipai hun be na nilovin firfiak pol in khuarna chau kalpui ani thu asoi India chuan hetianga rol rala chet na chuna taka chanle jel tur thu po soilang hal bokani mania PM Modi chu Bikaner Rajasthan ajinin thu soina hunam hanga khathisen zama hian thisen nilowin Sindur aluanga Sindur hi silai zena achan chuan enge thleng khovelin amuta ni atiani Pakistan nen inbiakna kan ne ani chuan POK chungchanga chau ani ang thildang insum don ton na kan soilowang Pakistan hian India lui tui aloman ve arem lova India mi poi soilo te nunna azalo wangin aso khok atuar ngei bokang nuclear bomin mintil hau thong lo bok ati cheu mai Pakistan a hrek na sang te li lam chu alang ri lo hle Operation Sindur zo nuwa Operation Killer tele Operation Trasi kal tlangin mi firfiak ati hlum nual bokani kha India hian Muslim firfiak te be let nan cordon en search operation alakal pui rengani India hian IMF in Pakistan hena sumapuk tirle tur block dan tur ngai tu ta India chuan Financial Action Task Force hena Pakistan hi angrei li sa da le turin an ngen don ani Pakistan poisa man dan diklo te chu afin fian la khomin FATF a hian thelu atumani FATF noya
Asia Pacific Group chu August ni somni le panga an thukhom dona heta hian India chuan angen na hi thelu beise ani bok September sahni somni palia khan Pakistan hi IMF noya Extended Fund Facility Program kaltlangin dollar billion sari puk phal sak aloni toa heng sum hi voile khata pelovin installment in IMF fian a pe ani tuna hian Pakistan hian ava in dollar billion ni point pakhat adong to bok tunma pon heli sa hian Pakistan hi to thina kumsang ni somni pania khan greyli satangin pai ania sumapuk le thei phani IMF na sumapuk tir jinber record a siam hial Pakistan data IMF atanga sumpu kazing ber chu Argentina ania India chun kumsang khazakwa somkwa pathum nulama IMF a voi khatma sum alapuk le lo thungani tin India hian tunma tang to in Western Rivers anti mai chenap jhilum le Indus nuya te hian project lian sok din adu to IWT ang chuan Pakistan lama tuiluang titlem tikam zonga man phalsak ani silo kumsang ni somni pathuma khan IWT hi en non alo du dai to tun hai Pakistan nena an buaina hirem changa la in helai bora project siam bil nan amang don kan ti theyang India project ruam han mek poimo zual te tarlang masalokila pakal duldam chendap lui fin tu maru sudar luya ruam manani power megawatt sang khat pe chuak thei tur ni in he district a hian alian ber na za somruk le paruk vel an zo to ani bursar hydro power plant megawatt zariat pe chuak thei tur hi maru sudar luya tho siam tura ruam man me kani kiru hydro power plant chenap luya power megawatt zaruk somni pali pe chuak thei tur hi ruam man me kania kumsang ni somni na an tan to ani kirthai one hydro power plant chenap luya megawatt zathum somkwa pe chuak thei tur hi ruam manani kirthai two hydro power plant power megawatt zakwa somthum siam chuak thei tur hi chenap luya tho siam tum me kani kwar hydro power plant chenap luya bok siam ni in power megawatt zanga somlia pe chuak thei don dulhasti two dam power megawatt zariat a pe chuak thei dona chenap luya bok siam tumani Uri stage 2 Baramulla district a Uria jilum luya din ni in power megawatt zani somlia pe chuak theyang na anla zo fel lawani Hingba ka khian Sawal Kot hydro power plant chu Udhampur district a chenap luya boka kalpui me ka power megawatt sang khazre somnga le paruk a pe chuak thei turani tun kuma pe filman ani arinom India sarkar in man mo taka puitlin atum big deunia an soirik te chu Bursar dam Duhwasti 2 Sawal Kot kirthai 2 le Uri stage 2 te ania heng zinga Uri stage 2 ti lo hi chu chenap lui project vek an ni heba ka hian chenap luya tui kong ranbir kanal an ti chu alet nia ti sei ti thui bel tumani bok tuna kilometer somruk vela thui ni in kilometer za som nia ti sei bel tum me kani he kanal mang hian Indian adu nalaya chenap lui tui alwan koi tir thei do na ni kumthum nga vela modi sarkar chun pe mana tumani tun thole ni kalta khan Indus lui fin tu lui chet lak dan tu relin home minister external affairs ministry power ministry le jal shakti ministry mi poimo ten meeting poimo an nei boka India in IWT suspend nuwa heteng meeting poimo an nei voi khatna ani nge India hian India marlam state then khata tuiluan kwaltir tumna anei nia report ombok khoi state nge tarlan ani lowani India in Pakistan tuilama ashek tak chuan Pakistan chu boi hle don chianga chuti rual chuan China hian akit ron chanin India hi tuilama aron shek ve mai duang emle ti depo zona theyani Pakistan hian International Court of Justice Permanent Court of Arbitration walbinga te India hi hek atum ve mek bukani Pakistan ramchung buaina Tehrik i Taliban Pakistan heltele Balochistan Liberation Army te hel napon zual lama pan chomeka Pakistan sipai ti hlum po an nei ta cheu mai Sin province chuan buaina an siam vele boka mana tang to an lungoi lo na sang tele tun hai thil an du lo chu an ranaw chu apui vele tabok Pakistan hian Green Pakistan Initiative project noya tui kong lian paruk siam atum meka alian ber tur Cholistan canal an siam tur hian sin mi puite ati hlau thong zual bok Punjab province a Cholistan thaler chu tuya choma thlai chin nan siam antum tui kong manga Indus lui tui an lak pen vak chuan sin mi puite hian tui an don tlem bi kan hlawani
sindu des ngia tin kong te an zo mup mupa nun na chan te po anum to bok Pakistan hian in tin ngia ram chung le ram pon buaina te a chin fel don ti hi khovelin athlir thup mai ani hi mani loka an sipai ho tu thil ti theitak general Asim Munir chu ami ngai san Ayub Khan le Uganda dictator torot thin Idi Amin te hiangin Field Marshal ni na an pe a General Munir hian sipai changna mangin thu nei na apum bil chhawmayang yam ti po zona poimo takani entin takkal zelang mo he thinom chimom hi nuclear ka thlak na manruwa nuclear na thole la zia te kan soi towa tun tu mai ro chuan ka thlak nam han ruwa air defense system lam kan soi ve thungang air defense system hi chi sang sang oma chung zinga India in anei te chu heng te hi an ni long range prithvi air defense he PAD hi relate nga chakin van boruwa ka athlok theya kilometer zathuma tanga sang ni in karahla melma mesal local chulo alo dang theya radar chataka thuam ni in voi khata target zani lai arwalin alo man theya ni advanced air defense he AAD hi dar kar khata kilometer sang rukdona chakin achiranga kilometer zani la ka phaka he AAD hi achunga kan soitak prithvi air defense puitu turatana siam ni in PAD khian a target alo thel pal hlaw ani poin he AAD hian melma missile le fighter chu alo bitum ve to thung don ani medium range Akash missile system he Akash missile system hi melma jet fighter drone le cruise missile ka thlak na ta na siam ania kilometer somli le panga hla akap theya akal chakjong chu dar kar khata kilometer sang ni zanga ni in army le air force lamin an mangkop ve ve ani Spider air defense he defense system hian tlema missile te naw deute jet fighter le drone thlong niam deuh ka nana an siam ni in kilometer somnga hla akap theiani Barak 8 India le Israel joint venture he Barak 8 hi ladak le a chevela manatana an siam ni in tuntuma Pakistan le India boruak en mung chhomek zela hian India hian Pakistan lama man turin a chop chuak em kan hrephap ve to lova kilometer za hla akap theya aman natura hian deploy in ladak chu counter threat from China ti ani khera hei chuan China lam hoide ubi kani mele short range quick reaction surface to air missile kilometer samthuma hla akap theya he QRSAM po hi India chuan ladak lama ada use in area like ladak ti ania he thil hi rang taka China missile lodang chatura an bunani hengba ka hian air defense system hluito amairo chu hluilon mailova voin thlanga Indian alakol then khat om nuala chungte chu 125 pechora le 9K33 osa AK te hi anni hluiviau to ma se India chuan alakol thave renga Soviet Union hun lai mi dai to ni in man tlak tak tak chu ni to kherlo mai thei tin hengba ka hian very short range air defense system om lea heng te ro hi chu nai te kilometer nga borvel le ka pha motora phur kwal chi silai le teng kan tiang chi te an ni hloma chungte chu 9K35 Strela 10 2K22 Tunguska ZSU-2334 Silka ZU-23 Bofors 40mm gun KPV heavy machine gun te anni India hian ama kut koi achung bera kan soi Prithvi air defense aipoa chuan vorle khovel pumhua po air defense system thaber te jinga mi akol veran maya chu Russia kut chuak S400 hiani AC surface to air missile ti nani in 400 hian aka phak chin tok akok vele thunga achet ranjong chu second khata kilometer li point pariat ni in eng missile po jet fighter aniamo cruise missile aniamo ballistic missile aniamo kilometer zali bial chunga a target chu hla lo tura ngai ania radar chakle changkang theng bera thuam ni in India hian Pakistan le China ram ria te da niarin ania nuclear Ralthuam keng thei eng chi po lo thei hai ta don nal thei tura rin le be se ani tin nuclear hi keng tu a phur tu om lo chuan mi rama an ba po tir ngot thei lova ba phur tu jet fighter emo nuclear keng thei India chuan vor ekni vi ang chi te an ni lo chuan du in mel malama aba po tir ngot thei lova India hian nuclear phur thei igni vi intercontinental ballistic missile ania kilometer sanga chuang akap thei ni in India chuan a soya China ero chuan hei hi oilo na samaya kilometer sing chuang akap thei ati ve thungani
Pakistan hian nuclear phur thei medium range che ania tum satema sila Mizoram te hi chumin ka phalo sim maya jet fighter rantir ngot don sila India ram state pakhat po a thlopil main India hian ka thlang don lutuka Bangladesh lam atanga min ran khoi noi te ani chuan thusan ni se chupo ni se Mizoram aya sipai mun poimo be tur hi aku chen tuna nuclear manga Mizoram min target me uchuan khovel me pa Pakistan imuto lawang lausu min beilul lawang